znači na ovim prostorima, svi znamo šta je on proizveo, znači i koji su likovi sudjelovali. Na zapadu je to klasični teroristički čin i to je u udžbenicima tako prezentirano. S druge strane imamo istočnu historiografiju koja gleda na junaštvo, na podvig, na herojstvo i tako dalje. Međutim, suština prilaza ili prezentacije takvog gradiva dosta leži na samom predavaču. Recimo, ako ćemo gledati samo čin kao čin terorizma, ubistva, onda ćemo dobiti sliku, to je klasični terorizam, kao i svaki drugi atentat. Ali ako opet s druge strane posmatramo dimenziju šta je taj čin proizveo, koje su posljedice. Posljedice su raspad Austro-Ugarskog carstva, posljedice su Prvi svjetski rat, posljedice su stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, što je u tom vremenskom periodu bila ideja južnoslavenskih naroda ili želja. Tako da, ako posmatramo kroz ovu prizmu i čin terorizma i čin šta je na kraju proizveo, onda dobijamo da je to i terorizam i junaštvo. Mi se, evo, od Blajburga pa preko Jasenovca stigli smo do Vukovara, sve vreme bavimo tim užasnim ciframa ljudi koji su nastradali u prošlosti, što dalje, što bliže. Pa me također zanima kako danas žive vukovarski klinci. Vukovarski klinci danas žive na način da idu u odvojene škole, dakle da se sastaju pod odmorima sa svojim sunarodnjacima, da se eventualno potuku ako se nađu u istom prostoru i u isto vrijeme. Još uvijek je to posljedica te jedne užasne podijeljenosti koja u Vukovaru vlada. Vi nećete vidjeti fizički, naravno da tu ne postoje nikakvi zidovi kao, ne znam, danas u Belfastu ili u nekim drugim gradovima, da postoje žica pa se zna gdje s koje strane žice živi. Ali tu postoje nevidljivi zidovi. Kakvu istoriju uče ta deca? Oni naravno uče dvije povijesti. Jedna povijest je ona koju uče Hrvati o Domovinskom ratu kao jednom događaju koji je za Hrvatsku od iznimne povijesne važnosti jer je pokazao moć Hrvatske da obrani svoje nacionalne granice. A s druge strane, Srbi uče o tom ratu na jedan drugi način u smislu da je to rat koji je nastao raspadom Jugoslavije, u kojem je bilo zločina sa obje strane, u kojem nije baš sve tako crno ni bijelo kako se to prikazuje u udžbenicima Hrvatske za hrvatsku djecu. I to je zapravo bila jedna ključna prijeporna točka oko koje čini mi se je došlo do te podjele škola. Nisu se oni podijelili zbog toga što imaju neki neslaganja u zemljopisu ili neslaganja u biologiji ili fizici. To je manje više jasno. Ali kad se došlo do točke povijesti, do točke kulture, do nekih pitanja koja su godinama bila zajednička, a sad su se podijelila nakon rata, tu je dakle došlo do te podjele i do toga nastojanja da se srpska djeca idu u srpske škole po srpskom programu, a hrvatska po hrvatskom. Čekaj. Da uđem u četvrtu. Ovuda s ovim putem 5. 6. augusta 1995. prolazile kolone
razora sa masom, beskrajnom masom svijeta, koja je napuštala svoje domove i išla u izbjeglištvo u Srbiju. Da li misliš da će ikad Hrvatska biti ponovo dom tim ljudima? Nije čovjek kofer da ga premještaš tamo i ovamo. Nekako je otišao, taj je otišao. Dakle, ti ljudi više nemaju dom. Hoće li se u sljedećoj generaciji neko od tih klinaca vratiti, kako bi se reklo, na pradjedovska ognjišta, ja to ne znam. Možda hoće, možda neće. Pitanje protjerivanja i etničkog čišćenja je vrlo složeno i opasno pitanje. Ja mislim da neće. Pa vjerojatno neće. Zalagali ste se u stvari od samog početka političke karijere za takozvano pomirenje partizana i četnika, odnosno pripadnika onoga što je bila Narodna oslobodilačka vojska i što je bio pokret generala Draže Mihajlovića. Zanima me, da li posle toliko godina zalaganja za to mislite da je to ostvarivo ili da možda takve stvari i takve inicijative zapravo produbljuju ili obnavljaju neke sukobe na ovom prostoru? Ono što jeste istorijska istina, mora se kazati. A ona glasi, kad su u pitanju četnici i partizani, da smo za vreme Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije imali dva antiokupatorska pokreta otpora koji su bili za proterivanje okupatora. Oba su bila jugoslovenska. Jedan je bio komunistički, predvođen Titom, drugi je bio prozapadni, naglašeno proamerički, rojalistički, predvođen generalom Dražom Mihajlovićem. U ratovima za ubijanje Jugoslavije srpskom rukom počinjeni su mnogi zločini. Vukovar, Srebrenica, Sarajevo, Drenica. Ali pogledajte šta se desilo. Predstavljeno je muslimanima, Hrvatima, Evropi, svetu da su to četnički zločini. Kako je lako laž proturiti kao istinu, vidi se na ovim primjerima. Vi bolje nego ja znate da je 1942. godine Drina od Foče i od Višegrada tekla krvava od krvi zaklanih muslimana, koje je zaklala, kako ih vi nazivate, pripadnici rojalističke gerile. To je jedna strašna istina koja tangira pripadnike cijelog jednog ex-jugoslavenskog naroda. I zbog toga pripadnici tog naroda vašu istinu kao istinu ne mogu prihvatiti, doživljavaju je kao uvredu. Istina je malo kompleksnija od onog što vi kažete. Kažem, nemojmo da ne kažemo sve. Biće nam lakše kažemo sve. A kažemo i to. Da je 20-ak onih koji su počinili zločin na Foči streljano po presudama Mihajlovićevog suda. Znači, to je bio jedan zločin njegovih odmetnutih komandanata i bilo je suđenje. Dobro, 20 ljudi je suđeno, a ovamo je 2000 ljudi ubijeno. To je veliki zločin. Ali kažimo celu tu priču. Samo nemojmo jednu priču pričati, jer ona je najstrašnija i najopasnija. Uvijek je jedna priča najstrašnija i najopasnija. U tom ratu od 1941. do 1945. godine stotinama hiljada ljudi je nestalo, a u tom ratu
jedna strana koja je pobedila. Bila je strana čiji su vojnici bili anđeli. Ni mrava nisu zgazili, to su sve heroji do heroja, a na drugoj strani su sve bili zločinci. Pa, to je laž, a mi smo na toj laži odrastali. Profesorka, vi ste jedan od onih modernih Sizifa koji su pokušali da ova luda vremena naprave nešto što se zove projekat zajedničke istorije. Počelo je 93. godine kad su države Srbija i Hrvatska, kasnije i Bosna, došle na ideju da promene istoriju. Dakle, tokom tog leta, a usred rata, ta ministarstva su došla na ideju da napišu novu istoriju, jer im je bila potrebna ta nova prošlost da bi svoju sadašnjost uklopili u nešto što im treba. I to su ti zgodni eksperimenti sa istorijom i ta ideja da vi menjajući prošlost možete promeniti i sadašnjost i budućnost, jer to sve možete da naštimate. Kako je i po kojim principima napravljen kolaž svake od ovih knjiga? Dakle, mi smo do tog projekta došli na osnovu analize postojećih udžbenika u svih 12 zemalja od Slovenije do Turske i Kipra. Mi smo zaključili da je naš cilj upravo da se pokaže ta kontroverza, upravo da se pokaže mnoštvo tih tumačenja istorije, da se pokaže upravo da nema jedne istine, da je to suština našeg prostora i da to treba bude suština razmišljanja o istoriji, odgovornosti, sebi, drugome, razumevanju manjine, većine i tako dalje. Dakle, vi imate na jednoj strani rova neko ko veruje da je to potpuno nepravda, na drugoj strani. I sad šta s tim da radimo? Mi možemo da probamo da ga ubijemo ili da ga etnički očistimo i da očistimo njegovu istinu, kažemo mrš, nije nepravda. Ali ajde da razmišljamo o njegove poziciji. Taj princip, to se zove multiperspektivnost. Dakle, da se o prošlosti, pa samim tim i o sadašnjosti, ne razmišlja samo s jedne tačke, nego da uvek imamo u vidu da je ta istina komplikovanija i da onaj drugi nema ništa manje prava na nju nego što to imamo mi. Evo, okupili smo se ovde da popušimo jedan u slavu drugu Titi koji leži na ovom mestu. Donesen iz Kumrovca, ekskluzivni. Ekskluzivni.